nè hero này ở chỉ mơ pông xong chạp ở đấy vì pông xong chạp gặp lương mây đừng gặp lương bao nhiêu đừng mơ tới đôi để thấy nắng giờ ai đô về bán pi tỏng nhưng đôi bài bánh thom đa có bán rồi những ai đô bài vợ bánh cục hết rẻ ban đôi cái gì ấy nè nắng bánh bánh thôi bánh thói lối này hero này bánh bia mũi thôi bánh bánh mũi thôi mũi thôi đấy tầng ta chưa rồi còn mình thấy mũi tia là skill viết vi vi hiện vào này skill hiệp ấy viết trên mò luôn tầng ta na tầng đam mấy ban ban vi chứ hay là về tôi tiền về đượcประมาณvề vậy hay nó đôi về một thầy nè đôi skill là tam đạm miếng sắt trên núi sắt ấy nó Power levels. Precision calibration. anh ngờ vì miếng sắt trên núi vì miếng ấy biết sáp á mình tưởng là mấy bán chữ hay đó đây là về sai mơ video nó chỉ mơ bài chỉ cắt game lúc chào cắt game lúc chào lấy tục là formality đấy đã tục nó không cái lại video từng một đòn nếu mình tăng nơi tận á này tăng quay nào nên vậy thứ cao nó đối chia lên to nó cao nó đôi chia lên to này đọc về cho lần mơ tới đối game màu rồi tâm khôi ha để màu chứ để sự tiếng màu sốt đọc về tâm khôi hay số một đôi màu sốt rồi Wait, don't leave me. Lucy, I'll see you on. Này lấy quay nó sắp hào với đừng với rồi skip thành hướng cho rồi xa đấy dùng mình chụp ảnh hạ như thế này nhưng ai lên bàn anh không phải biết con mình bỏ đôi game mình hả game mình chơi mà ai bỏ chơi ô nè nơi pop chan mày nè The moon? và hai chữ dương thờ qua mũi nâng một từ hai chữ thờ qua mũi nâng bảo qua nâng nơi pop chan ở trên nét và hai chữ chọn một từ khả năng đừng bấy mẹ trăm mưa sình chứ cái nào kia là phở lối xứ bay lên mẹ nó thằng đôi bay đi ập chiêm so với mấy thổ mà xong bị lắng chiêm wow
anh ấy phải chỉ trong khỏi em cứ đi thử bay thăm mô theo nhưng thử bay kia ở có ai trên phòng tao như thế nào bắn anh ấy hiện tờ vay tờ mình xuống ai chim so nó về lại mình mà lên qua từ riêng nó là o bạn tôi chơi trong cho bạn luôn là một máu là toàn bạn một bài một cuộc ô bài chi à mê đấy à mê trong khối nước không quay đấy và những thời vay viên nước phô chan mê này và tập bay hero mình tốt chiếm so với tốt ở trong chó kẹt nói vài tiết đôi nhiều mình dịch hấm chứ đen do đó anh thì Lucy nó hay anh chơi cá so ép mà họ một đòn mà bài như đi xe tăng thang như này mình đánh máy phai mình đánh net để đến network thì trong soi rồi cái dùng ra internet được tuôn như việc bay cầm thì anh bị anh nó ra internet bay cầm
slow ទេមិននឹង network វាចោះខ្សោយអត់បាញ់ដូចគ្នាដែរបាក់ចូលចិត្តវាទេអានេះស្គាល់ទៅប្រើ hero នោះម៉ៃអត់បានណាទៀតដាក់មនជាងល្អមកបានឡើងនេះចប់អូទៅនិយាយបរោយបងនេះដល់អានេះលះបរោយគោឡានកិនបរោយណាមួយ hero នេះវាអត់មាន skill បាញ់ងាប់ចុយម៉ាយមើលវាធ្វើចរិតចុយម៉ាយអត់យល់ប្រយដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងមិនចុយម៉ាយដាច់ចឹងអានេះប្រើដល់ network ណាខ្ញុំមានដាច់ចុះទ្រាំតែអ៊ីនធឺណិតទៀតចុះទ្រាំតែ share wifi ទៀតណាមិនប្រើដល់ network នេះសើចដោយសារតែប្រើកម្មវិធី3ក្នុងពេលតែមួយហើយមានគេប្រើទូរស័ព្ទប្រើអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានវារៀងទាញ wifi ខ្លាំងមែនទេនេះបើសិនជាត្រូវមកលេងធម្មតាវាអត់អីដោយសារតែត្រូវប្រើ wifi ខ្លាំងចឹងដល់ពេលទៅបាន network វារៀងលាក់ម្ដងហើយបើសិនជាយប់ជ្រៅអត់មានអ្នកប្រើដែរអាហ្នឹងបានវារៀងស្រួលបើកុំយកពេលយកទៅប្រហិនជាមួយអានោះហ្នឹងយល់មែនណាខ្វេះនេះប្រហែលជាធ្វើចំបាត់ហើយនេះហើយមែនតែយកទៅប្រហិនបាទនោះហ្នឹងហើយ David នេះ Heard a lot about you from Rebecca and Lucy. Waking up, saw everything you guys had been through. Like មកវាយយកខ្វេះនេះវាយយកបិទចំហើយDavid សង្សារ Lucy ចូលរៀបភាសានេះណាអីគេដែរ wow, and this is coming from you? Them's fighting words. All right, enough reminiscing. Got bigger biz right now. Alright. Becca, I ថ្ងៃនេះប្រហែលជាចប់ហើយមើលទៅ Go on, clock's ticking.
កុំ skip ដោយសារតែប្រហែលជាសាច់រឿងចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងកុំតន់ skip ខាត Oh my god និយាយអាកែវនេះឃើញមកមិនធម្ម Don't តា know. Play tourist ហើយ somewhere. លេងទាំងសាច់រឿង Maybe លេង find ទាំង a លេង cool Echo as my new និយាយ buddy. ទៅ perfect ហ្គេមនេះគ្រាន់តែសាច់រឿងវាចង់ 50-60% បាត់ហើយ You know, honestly, got a second crack at. What about you? What? Seriously, Rover? I think you're built for it. មើលផឹកនេះបើកអា Silent Hill នឹងឲ្យចាំមើលធ្វើរកអា3គ្រាប់នៅបានសិនគាត់ថារត់បានទេយប់ឡើងលេងវ៉ាត្រេងទៀតត្រូវលេងវ៉ាត្រេងហត់អង្គុយសងស្នេហ៍ Hello នេះនឹង When it was all over, I went to the moon. Alone. Lucy. The sunlight was way brighter than in any BD. BD Lucy. BD ហ្នឹងអីគេ BD Got a place there too. It's small, modest. I ហ៎ like អី it. គេ Lucy. I'm just a dream. អូ Just a dream និយាយទៅយប់ហ្នឹងថាអា It's ថាលេងអា Silent ហ្នឹងឲ្យថាចុងឡាយហ្នឹងត្រូវនិយាយសាច់រឿងរបស់ក្មេងស្រីជប៉ុនហ្នឹងតែដល់ពេលមានអីស្រាប់តែដោះខ្វេះនឹងអត់បាន me too. ចិលក្រោយទៅត្រូវនិយាយសាច់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងដល់ពេលសៀវហ្គេមអាសាហើយត្រូវនិយាយសាច់រឿងវា You don't need to hear បន្ the ថែម words of ទៀត a ដើម្បី ghost. ដាក់ក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណា Not anymore. តែដល់ពេលមានអុយរអានោះអត់ឃើញចង់អស់អារម្មណ៍ប្រោយនិយាយទៅសាច់រឿងរបស់ game Silent ហ្នឹងបើសិនជាស្ដាប់ក៏ក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរដោយសារតែវានិយាយពីប្រវត្តិរបស់ម្នាក់ឈ្មោះស្អីនេះភ្លេចបាត់ហើយដូចជាឈ្មោះHinako អញ្ចឹងចង់ភ្លេចបាត់ហើយសាច់រឿងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ1990ម្លេះសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអីចាំមើលមានតែលើកក្រោយឯងបាននិយាយមានតែលើកក្រោយបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុង game Silent Hill Later, Gonk Brain. តែឥឡូវយើងបកមកវ៉ាត្រេងយើងវិញយើងកុំចូល game ផ្សេងហើយជាដាក់ទាំងពីរ game ដាក់ទាំងវ៉ាត្រេងផងដាក់ទាំងgame Silent ផងមើលទៅពីនិយាយទៅមក episode ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាពីរ game បាត់ហើយចូលអង្គុយកាត់យូរនេះ Their frequencies are gone. អាហ្នឹងនៅ game The Forest មួយទៀត Even though it was game all The Forest over, វាបែបផ្សងព្រេងដែរនិយាយទៅអាហ្នឹងមើល I'm ទៅវា glad I got to ផ្នែក see ភ្នែក them មួយ again. យ៉ាងដែរ game The Forest អ
ហ្នឹងកន្លែងបោះអា David ហ្នឹងមែនអាភពប្រច័នហ្នឹង The gateway will hold a while longer. Gonna head back to the academy first. Clean up the mess those nightmare TDs left behind. Academy first And after that, I'll let tomorrow decide. អូប្រហែលជាបញ្ចប់ឲ្យដឹងមើលទៅណាមួយខ្សុចតំទៅចូលមើលលេងយូរណាស់ហើយហ្នឹង Thank you, everyone, for your effort. មកឥឡូវបាន1ម៉ោងវាយថា10នាទីចុះ1ម៉ោង10នាទីចុះបាន1ម៉ោង The dog, even the solid skin I លើសតិចតួចក៏មិនខ្ញុំមើល check មើល event វាបន្តវា Well, President Lucilla, ever heard what they say about Night City? I'm gonna train until I clinch second place. Second place? Why not first? Because I'll wipe Rebecca's record that way. Duh. So second place is the goal. Second's no walk in the park either. You want to get there? You can't snack. Well, my two dear seniors, Vanilla and Firma, up for You're on. But fair warning, I won't go easy on you. the leaked frequencies have all been cleared. All contaminated Couldn't have done it without you. Calculations of yours made all the difference. Didn't imagine that the Somnor's depths could manifest. Yeah, a train to the moon. Wouldn't believe it if I hadn't seen it myself. Makes for one interesting case study, doesn't it? Did you get to say your goodbyes? A quiet exit was the plan, but a certain cat had other ideas. Couldn't mind its own biz. You don't look all that bothered about it.ស្អែក200ច្រើនប្រហែលលេង Watering 200ច្រើនបំផុតប្រហើយគឺលេង Watering អូមកទី back មកទីក្រុងវិញឯងបើថាវានៅទៅមកទេមានន័យថា quest ហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេមើលទៅ You'll be waking up in your world soon. Once you pass through the gateway in the Somnoir's depths, you'll return to your... Too bad. But it's for the best, right? For the stability of both worlds. Yeah. The Academy's biz, my own, all tied up. As far as dreams go. Meow. There is a method. Thanks. But I គឺមើល want to ស្អែកស្អែកតនេទៅឡើង resident It's their ទុក wish. ចោលឲ្យហើយប្រហើយ download resident ទុកចោលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទុកចោលឲ្យហើយដោយសារតែ game resident ហ្នឹងក៏ graphic វាក៏រៀងកស្អាតគ្រាន់ដែរនិយាយទៅគឺស្អាតញាក់ហ្មង resident ហ្នឹង game ខ្មៅអាចកោស្អីយ៉ាងណាកន្លែងឆ្មាយកមិញហី ឥឡូវខា live ទៅក្រោយវិញឃើញ Time to go. យ៉ាងណាកន្លែងឆ្មាហ្នឹងឯងដោយសារតែយើងដឹងពីរបៀបនៃការលេងឯងតែដើររោវាអត់ឃើញដើររោអាដូចខ្ចៅចឹងអាហ្នឹងវាដូចប្រឡងមកគ្រាប់ទៀតអូខេឥឡូវចេញអូគេឲ្យចេញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វែងហ្នឹងប្រហែលជាយើងបញ្ចប់ហើយ Wow ភពច័ន្ទ so smooth អបសេរី Resident Evil វាអត់ប្រើការអ៊ីនធឺណិតដូច Watering ទេចឹង live ក៏ស្រួលហើយលេងក៏ស្រួលទៀតហ្នឹងហើយអត់មានអីអញ្ញាញ៉ៃណាស់ណាដូច game ខ្មោចទេហើយបើថារន្ធត់ក៏វាអត់រន្ធត់អីណាស់ណាដែរ game
Resident Evil 4 លេងវា4អញ្ចឹងខ្ញុំមើលពេលចាំពេលចុង live បណ្ដោយចាំមើលចាំបង្ហាញ Resident ឲ្យមើលហ្មងខ្ញុំមើលបង្ហាញ Resident ឲ្យមើលអាហ្នឹងគ្រាន់តែបង្ហាញរូប game ឲ្យមើលដោយសារតែវាស្អាតគួរសមដែរអាហ្នឹងគាត់តែមើលរូបគឺចង់លេងបណ្ដោយហើយ graphic វាក៏វាដូចពិតដែរអាហ្នឹងនិយាយរួមទៅ game PC គឺដូចពិតយកបណ្ដោយព្រោះគម្រោង game រៀបចំឲ្យអស់ហ្នឹង